veče, dragi prijatelji, dobrodošli u čitaonicu Gradske biblioteke Atanasije Stojković. Da kažemo, da najavimo i 7. manifestaciju po redu Dani slovenske pismenosti i kulture, a zato će nam pomoći naš sugrađanin kojeg uvek mi doživljavamo kao našeg rumene i koji ovi naših, da kažemo, iz našeg grada potekao, otišao put glavnog grada i gde je stekao uspešnu karijeru kao izdavač, prevodilac i jedan od najvećih znalaca filozofske misli 19. i 20. veka, Vladimir Medenic. Naravno, vi ga svi poznajete. I opredelili smo se da večeras govorimo na temu o Dostojevskom i Tolstoju, ali i njihovom odnosu prema crkvi i crkve prema njih. Jedna vrlo zanimljiva tema, znači odmaćit ćemo se malo od onoga što i svi veoma dobro znate, to je književno stvaralaštvo ove dvojice velikana, koji su obeležili ne samo rusku, već svetsku književnost sa svojim delima koja su dan današnji čitana i, možemo slobodno reći, neprevaziđena. Svaki od njih dvojice je na svoj način i imao dobro mišljenje o drugome, ali su i njihovi putevi bili makoliko slični, dijametralno različiti, a o tome će upravo govoriti večeras moj kolega i naš sugrađanin Vladimir Medenic. Vlado, da ja ne trošim tvoje vreme, izvoli. Hvala, Željko. Hvala što ste došli u ovolikom broju. Znači, ja ću pokušati da vam pokažem rusku književnost u ozračenju crkvenosti i crkvu kroz rusku književnost. Jer mislim da je to jedina književnost koja je dala, tako se izrazim, novi nivo svesti od crkve. Svi mi imamo neku svest. Svest je relativna stvar. Znači, opažam, svesno sam biće, opažam. Ali ništa ne znam, ništa ne osjećam. Ništa ne doživljavam. Ne stavljam sebe u odnos prema tom opažanju. Da li tako idem i u crkvu? Kao što opažam svet oko sebe. Svesno, ali ništa ne znajući, ništa ne doživljavajući na kraju krajeva. Ili čak doživljavajući, ali nemajući, da tako kažem, tu samo svest od doživlja. Nešto što me stavlja u odnos prema crkvi i na neki način od mog odnosa određuje i odnos crkve prema meni. Jer pazite, Tolstoja je crkva izlučila. Ruska crkva koja je bila sinodalna tako. Sinod sveti ruske crkve se sastojao iz građanskih elemenata. Car je postavlja upravnika svetog sinoda. Svetovno lice. To naravno ne znači da je to bio neki neverni političar, pošto danas imate koliko hoćeš pa glumata da je. Prekrsti se i misli da je to to. Ne, to su bili ljudi odani pravoslavni. Ali su oni bili svetovna lica. Crkva nikoga ne izlučuje. Crkva nikoga ne odvaja od sebe. Čovjek sam sebe odvaja od sebe. Ne ulazi ili otpada. To je sada posebna tema o kojoj ću ja govoriti, ali ono što treba da bude uvod ove priče su upravo ovi dani slovenske pismenosti i kulture koji su pred nama. Vi imate posebnu čast, Rumljani, da u nedelju dana imate, kako to filozofi kažu, kvintesenciju onoga najpametnijeg i najmudrijeg među nama Srbima danas. U njihovim pričama, njihovom odnosu, njihovom tumačenju, njihovom znanju o najvećim ljudima slovenske kulture i slovenskog sveta. I nemojte to propustiti. Široko je prostranstvo kulture, a najlepše livade i najlepša polja i najlepše šume u tom prostranstvu kulture upravo su dela umetnosti. I taj topli vazduh, i laki vetrić, i milina koju osjećamo u najlepšoj majskoj prirodi je književnost u prostranstvu kulture. A ta književnost, ta umetnost je najsjajnija tamo gde su ljudi verovali, bili odani crkvi ili odlazili od crkve. To je bila ruska književnost 19. veka, to je i ruska književnost 20. veka, uprko svoj tiraniji ateističkog elementa. Davali su ljudi glave, ali su ostajali svoj.
veliki pisci 20. veka, uključujući Maksima Gorkog, koji je ovdje proglašen za nekog komunističkog pisca i potpuno odbačen. Genijalan veliki pisac. U jednom svom delu u svetu, to je drugi deo njegove autobiografske trilogije, na pitanje veruješ li ti u Boga? Ima li Boga? Gorki odgovara, ne znam. Jer čitav narod, svoje iskustvo njegovog življenja s Rusijom, s ljudskim ljudima koje su prozvali narodom bogonoscem Dostojevski, je bilo iskustvo Boga i ljudi koji veruju u Boga. Njegova priča, škola, ateizam, prosvetiteljstvo francusko kome je robovao Tolstoj i na kraju otpao od crkve. Prezirući čak i dar Duha Svetoga, svoj sopstveni literarni talenat i svoja sopstvena književna dela, kojima po veličini nema ravno, odbacujući to kao stari par čizama. Sve je to ništa, to je gordost nad gordostima koje je Tolstoj robovao. Robovao je svom uobraženju da on može da proceni sve, ne shvatajući da u njegovom daru ima još nešto više što nije njegovo, a to mu je rekao njegov predak, također grof Tolstoj. Aleksej se on zvao, veliki ruski pesnik. Aleksej Tolstoj, 860. čini mi se, grof Tolstoj piše jednu pesmu u kojoj prvi stih, i ne mogu da zapamtim više stihova, ali taj prvi je toliko pogodio suštinu stvari, suštinu umetnosti, umetničkog stvaranja, da je to prosto zadivljujuće. Uzalud mniš ti umetniče, da dela svojih sam si tvorac. Tolstoj je pomislio da on sam stvara, da niko uz njega ne stvara. I onda je mogao to što sam radi i da pljune. Ali to nije tako. To pokazuje delo Dostojevskog. To upravo ovaj stih grofa Alekseja Tolstoja. Tolstoja je inače jako puno u ruskoj književnosti. Odmah posle velikog grofa Tolstoja, o kome ovdje govorimo, dolazi također Aleksej Tolstoj. Velika dela, Hod po mukama, jedna od velikih knjiga. Zaboravljen potpuno. Čak i danas imate ovu Tatjanu Tolstoja, ako bešete o geopoetiku. To je iz velike Tolstojeve porodice umetnika. Mi imamo tu umetnost i blago nama, što će sljedeće nedelje početi ovi dani slovenske pismenosti. Blago nama. Mi ne shvatamo koja je to blagodat biti u dodiru sa ljudima, sa velikim delima umetnosti. Pogrešno smo upućeni da je to nešto što treba ili naučiti ili pročitati i onda iskoristiti za neku peticu ili za neku kintu, radeći kao neki predavač ili profesor ili nastavnik u školi. Ne, to je dar Božiji nama. Dar Božiji, blago nama, što možemo da učestvujemo u velikom svetu umetničkim delima. Jer mi imamo umetnost, kako reče Nietzsche Friedrich, veliki učenik Dostojevskog, da ne bismo umrli od istine. To je genijalna misao koju je izrazio još Fjodor Mihajlović Dostojevski na svoj poseban način. Ja sam naučio nešto samo od jednog čoveka, kaže Nietzsche, od jednoga mislijaca, a to je Fjodor Mihajlović Dostojevski. Nije Nietzsche naučio od Fjodora Dostojevskog ništa. On je naučio nešto od njegovih protestantskih junaka, kao što je Ivan Karamazov. Tu je on video veličinu Dostojevskog, ali Ivan Karamazov je samo putanja do one crkvenosti koju je otelotvoravao Dostojevski. Zašto priča o Dostojevskom i Tolstoju? Zato što imate s jedne strane čoveka koji prezire, odbacuje. Znači kao oni najprimitivniji francuski prosvetitelji, Voltaire i društvo. U ime nekoga razuma, ne celovitog čovjeka. Jer kad sudite iz celovitog vašeg bića, onda je na pitanje ima li tajne, Fjodore Mihajloviću, sve je tajno. Za celovito ljudsko biće koje, da tako kažem, razumeva i doživljava stvarnost i srcem, i voljom, i osjećajnošću, i čulnošću, a ne samo razumom. Sve je tajno. Kad su pitali Tolstoja, Novoselov Mihajlo Nikolajević, ako se tako zove, da li ima nekakve tajne u ovom svetu? Lave Nikolajević. A ovaj mu odgovara, kaže, za zapis.
onako prilično razdraženo i naglašavajući svaku reč, Tolstoj koji je dozvolio da razum sudi u ime njegovog celovitog, genijalnog, stvaralačkog, kreativnog bića. Mihajlo Nikolajević, nikada takva stvar nije postojala, nikakve tajne na svetu nema. Verovao je u nauku kao ludak, u svoj razum kao ludak, u prosvetiteljstvo kao ludak. Trojica ne postoji. Trojica osnova naše crkve. Osnova naše crkve. Vi treba da znate da je naša crkva trojična crkva, saborno jedinstvo u ljubavi, bogočovečanska crkva. Nije to crkva nikakvog jednog Boga koji stoji na vrhu i izdaje komande, dekrete, upravlja nama kao marionetama. To je slobodna zajednica trojična. Ličnost je trojična. Ličnost nije ti, ja, on. U svojoj pojedinačnosti, individualnosti, pa onda još u obraženju, da je to tobož nešto. Ne, ličnost je saborna. Tako je i sve saborna, sve koja sagleda. Tako je celokupno pojedinačno ljudsko biće saborno. Ako ne sudi iz sabornosti, onda sudi iz jednodimenzionalnosti. Onda se pretvara u jednu dimenziju. Razum, razum, razum. 2 i 2 su 4. Mi imamo umetnost da ne bismo umrli od istine. Blago nama. Istina je strašna, pogotovo takva istina 2 i 2, 4. Kad se prenese na celovito ljudsko biće, jedna obična, praktična, matematička stvar, da zbrojim 2 i 2 čaš, kad se prenese na ovu zajednicu, nije mi čudo što postajemo brojevi, samim tim i robovi, jer mi smo mnogo više od 2 i 2, 4. Mi smo 5, iako nas ima 4. I to je velika istina koju izražava Fjodor Mihajlović Dostojevski, zato se Niče oduševljava njim. Junak iz podzemlja, to je prvi veliki roman Dostojevski. Postoje bedni ljudi, postoje bele noći, postoje čak i poniženi i uvređeni, to je socijalna tema, tema čovekoljublja, sažaljenja, ljubavi, opšte brige za ljudsko biće, ali je to samo socijalna tema koja može da odvede čovjeka čak i u zabludu, da nekim svojim delovanjem iz kružoka, iz partije može da menja svet i da pravi bolji svet nego što on jeste. Ne kao celovito ljudsko biće, nego kao partija, kao deo, kao jedan, kao pojedinac. Ne. Junak iz podzemlja upravo ironiše nad ovakvom stvarnošću. 2 i 2 nisu 5, nisu 4, jer može jednog dana da se pojavi jedan gospodin prilično podrugljivog izraza lica i da kažem s napuklim cvikerom i u kariranom sakovu, da mnogo podsjeća na đavolovog slugu iz Majstora i Margarite, velikog romana ruske književnosti 20. veka. Čitajte to, kako kaže Jerotić, treba pročitati. Čitajte sebi, čitajte, pre svega ruske i naše pisce. Pre svega to rođeno, rodno, zavičajno. Danas sam slučajno upalio televizor, uvek slučajno upalim, pa onda izdangubim uz tu odvratnu spravu. Ko nije dobio Ninovu nagradu od nas? Od naših velikih ljudi. Koji romani, koja dela? Nije dobio Miloš Crnjanski za Seobe, najveće delo srpske književnosti. Nije dobio i Ivo Andrić za Prokletu Avliju. Nije dobio Vladan Desnica za Proljeće Ivana Galeđa. Nije dobio Tolstoj Nobelovu nagradu, iako je sve uradio da bi demontirao tu praznovericu ruske crkve. Sve je uradio da bi bio zapadni čovek, pravi racionalista, nastao iz renesanse preko Voltera, preko, ne znam, nija trijumfa razuma. Sve je uradio, pa naravno da neće nikada ništa dobiti. Ni najveći među nama. Za svoju, da tako kažem, izdaju, za svoju preljubu, za svoje služenje drugome, a ne sebi. Isto tako nagradu od Nemaca nije dobio ni veliki, drugi veliki ili treći veliki pisac ruskog 19. veka, Ivan Turgenev. Ivan Turgenev u jednom susretu sa Dostojevskim tamo negde u Švajcarskoj, kad je morao da pobegne iz Rusije zbog dužničkog ropstva, da ne bi pao dužničko ropstvo, jer je preuzeo dugove svoga brata koji je umro, propao časopis, propalo sve.
On u dugovima do guše. On je znao da će vratiti. On je znao da će vratiti dugove. Ali, ako ne vratiš za 6 mjeseci zatvor, brate, pobegao u Švajcarsku i tamo je naravno isto Plemić, veliki ruski pisac. Najlepša stvar o Rusiji, o ruskoj prirodi, o ruskim ljudima, još uvek su Lovčevi zapisi. To uzmite, čitajte. Nema Turgenev žive u raju. Južna Rusija, grad Orel u blizini, njegova usadba, to Plemićko gnezdo u kome nastavi svi njegovi romani, je negdje 10 kilometara u jednoj prastaroj šumi, stoletni hrastovi, malo je reći, predivna priroda, sve predivno. Kuća Turgenjeva, divna ruska kuća. Kako su mu vratili ti njegovi, kako on reče, pri tom susretu sa Fjodorom Mihajlovićem Dostojevskim, koji je došao da pozajmi 50 talira, nije imao kinte da živi. Ivane, već kako je Turgenjev patronim bio, Ivane Turgenjev, molim te, daj mi 50, ti si ruski pisac, razumeš? Ne, Fjodore Mihajlović, nisam ja ruski pisac, ja sam nemački. Više se osjećam kao nemački pisac. Dostojevski je posle nikada ni o kome ništa loše nije rekao. U jednom pismu nekoj drugoj osobi. Kaže, tako nešto je strašno. Turgenev zapadnjak, Dostojevski počvenik. Znači, ne nacionalist, nego počvenik. Počva je tlo. Počva je zemlja iz koje izrazi. Nacionalizam je to je već tuđa reč. I svašta tu ima. Tlo, zemlja, zavičaj. Crkva tvoja, kultura tvoja, ono što te rađa, porodica tvoja. To prvo, to je bio Dostojevski. Turgenev, nemački čovjek, je doživeo još gore nego što je doživeo Grof Tolstoj. Da ne dobije najveći pisac po kompoziciji, po nekim drugim karakteristikama romana, kao književne forme, nema većeg, niti će ga biti. Da nije u ratu i miru, da, prostite, upotrebio je jednu ružnu reč, ali neću, upropastio stvar na kraju svojom istoriosofijom, svojim mudrovanjem nad onim što je preneo, to bi bilo delo bez presedana, nema, ne vredi, ne može se niko takmičiti s tim. Ali eto, nije dobio Nobelovu nagradu. Iako je služio tom zapadnom racionalizmu. A pokazat ću vam kako je nemoguće pobeći od sebe, upravo na primjeru Grofa Tolstoja i njegovog stvaralaštva. Nemoguće. A sad da se vratim na Turgenjeva, da vam dovršim tu nagradu zapada za to sve. Kad su Guderianove trupe došle do Orela, znači to je taj grad, odatle su Ljeskov, veliki pisac 19. veka, genijalan, ali teško prevodili, jer je imao tako bogat jezik da to nisu znali naši da prevodu, ko što su prevodili Kapital i sve ove stvari na brzinu, Moša, Pijade i ostali, Kanta, Hegela i to sve kupus. Mi ništa ne razumemo iz tih knjiga. Ne vredi, nije loši prevod. Tako smo i Ljeskov, valjda da ga utovara. Dostojevski je lakši. Nije to taj jezik, taj bogati ruski jezik, ruskog sela, ruske prirode kao Ljeskov. Tako je on ostao nekako u zapečku, inače isto. Jednako ravan, nije jednak, nego ravnopravan sa Tolstojim i Dostojevskim jezikom. Samo je njegova kuća, kad su Guderianove trupe prodrale u Orel, znači na 5 dana je to bilo, ostala pošteđena, ona se nalazi u samom centru, Bunjinova kuća, Andrejevljeva kuća, sve srušeno. To su veliki pisci iz Orela. Turgenjevljeva usadba je potpuno opljačkana i spaljena. To je nagrada tu. Turgenjevu, zato što se osjeća kao nema. Zapamtite to dobro. Nikada zavičaj ne ostavite. Zavičaj je sveto mesto. Ne samo rođenja fizičkog, rođenja duhovnog. Tu se daju, da tako kažem, energije. Tu se daju talenti u zavičaju, u sadejstvu. Koga? Pa onoga ko sa umetnikom zajedno stvara. Još nekoga, kako reče grof Aleksej Tolstoj, mnogo mudriji i pametniji. Uzalud mniš ti, umetniče, da dela svojih samci tvore, duha svetoga i materijalnog Božjeg stvorenja, prirode koja nas okružuje. To je zavičaj. Tu se ti radiš.
Ovi Nemci, zahvalnici, to sam čuo u Orelu kad sam bio tu priču, znao sam za milione ubijenih ljudi. Navikne se čovjek na žrtve, nekako mu ljudi ispadnu tako, ajde, to je normalno, da ih ima ko pleve pobijenih, Jevreja, Srba, Rusa, nije bitno. Nekako ti to dođe normalno, navikao se. Jednog psa ubiju, kukaš, plačeš, ovo, ono, ne znam. Dobro, to je sad posebna priča, kako se to žaljenje i sažaljenje premešta. Ali šta su ovi radili, na šta sam se ja naježio? Ti 20-25 miliona, ne zna se koja cifra je u svakom slučaju grozna. Nije me doticala toliko kad je taj vodio kroz grad i pričao na šta su ti Germani, ti veliki kojima je Turgenev bio oduševljen, radili. Ali me jedna stvar saranila. Koja je to stvar? Znači, tenkovi nemački dok su tu bili odmarali od borbenih akcija, raonike su stavljali i radili i dalje. Šta su tenkovi nemački radili u Južnoj Rusiji? To je černozem, to je najdeblji sloj crnice koji postoji u Evropi. Tenkovi nemački su radili ne genocid u smislu ubijanja i istrebljenja ljudskog, slovenskog, primitivnog roda koji nije zaslužio da postoji, nego su skidali zemlju, lepo tovarili u vozove, vagone i nosili u Nemačku. To je nešto što nisam mogao da shvatim. Znači, negde su osjećali ti veliki Germani, osjećali da se tu ne mogu zadržati. Ali uzmi zemlju, šta će stoci toj zemlji? Šta će skidaj zemlju? To je stravična činjenica. Tako ova priča o Dostojevskom i velikim ruskim piscima Turgenevu, Tolstoju, ne mogu vam ja to, kako se to kaže, elaborirati do kraja, ali to bi trajalo suviše dugo. Znači, samo u nekim crtama pokazuje koliko je Dostojevski bio mudar, kada je uvažavao Zapad, ali je bio daleko od toga da poveruje bilo šta Zapad. I pokazuje koliko su bili, da tako kažem, naivni, veliki ruski pisci, Turgenev iz posebnih razloga i Tolstoj iz posebnih racionalističkih razloga kada su prihvatali ideje Zapada. A Dostojevski je znao da je gotova priča sa Zapadom već početkom renesanse. Imate u romanu Idiot, da tako kažem, razmišljanja junaka o slici Hansa Holbeina mlađeg, Hristos u grobu. To je pozna renesansa, već protestantska. Možemo se vratiti na katoličku renesansu, na Mantegnu. I dva lika Hrista, prikazana na tim slikama, na neki način ovdje pokazati u njihovoj suštini, u bezverju. Knez Miškin, zastupnik, da tako kažem, Dostojevskog u romanu Idiot. Upoznavši se sa Rogožinom, to je jedan od glavnih junaka, ubica, strasnik najveći koji postoji u svetskoj književnosti. Ubica Anastasije Filipovne, ali to je posebna priča, ne možemo to. Drži u svom mračnom stanu u Petrogradu sliku Hansa Holbeina mlađeg, njegovu reprodukciju te slike, Hristos u grobu. To je slika jeziva. Pogledajte tu sliku na internetu. Šta ta slika govori? To je slika koja je možda 30 cm širine, 2 metra dužine. To je slika groba gde je Hristovo telo izduženo, potpuno, nemoćno da bilo šta učini u smislu sadejstvovanja u vaskrsavanju. Jer trojica vaskrsavaju, ne vaskrsava Bog Otac. Ona priča za vreme Hristovog hapšenja, kada Petar poteže mač, a Hristos kaže, vrati mač, zar ne veruješ? Maloverni, da mogu sada uzvati od oca 12 legiona anđela, da rasture ovu rimsku i jevrejsku glumentu koja me hapsi. I Petar vraća mač u boru. Ta slika upravo treba to da pokaže, da su 2 i 2 4, da nema nikakvih legiona anđela, da nema nikakve vere, da nema nikakvog Boga čovjeka, da je to obično, bedno, jadno, smrtno ljudsko telo u toj fioci. Kad gledate tu sliku, kaže knez Miškin, možete i veru izgubiti. I Rogožin gubi veru. Da li je to samo zbog te slike?
ili zbog nekih drugih razloga. To ćete saznati kad budete čitali ponovo roman Idiot, u kome se govori da će lepota spasiti svet. Jedna od ključnih ideja Dostojevskog. Koja lepota? Kad je Hristos po Dostojevskom najlepše biće koje je ikad hodalo zemljom, kad je to ta lepota, ako u slici renesansnog prosvetitelja, tada se vraća antičkoj nauci, tada se ceo srednji vek proglašava za mrak, pogotovo Vizantija. Mrak, znanje, vivisekcija. To je slika Hrista. Kao na forenzičkom stolu u nekoj američkoj seriji danas. Sve je rasklopio, čas posla, ma nema tu čoveka uopšte. Nema tu duše, nema tu ništa što je onostrano, što prilazi, ajde da kažem u tome nataknjujući moment u stvaranju umetničkog dela. Duha tu ne. Taj Hristos sa tim bednim, jadnim likom nikako ne može podići, izaći iz groba. To je slika nove nauke. To je slika u kojoj se utvrđuje svemoć ljudskosti. Vivisekcija, nema ništa. 2 i 2 su 4, nema ništa. To je to. To je Tolstoj prihvatio. Dostojevski odbacio. Jer Dostojevski je čovjek velik. Kada bi mi neko pokazao i dokazao da je istina, postoji i jeste van Hrista, ja bi se opredelio za Hrista, a odbacio bi istinu. U tom smislu treba i razumeti Ničevo. Mi imamo umetnost da ne bismo umrli od istine. Jer istina 2 i 2 su 4. Istina banalnosti ljudskog života, svakodnevice, ovog prostora i vremena. Džabe živeo. Koja je svrha živeti tako, bez vizije, bez drugih dimenzija? Koja, kada sva umetnička dela, sva velika ljudska postignuća, sve kad se uceloviš jednom, kad budeš jedno sa sobom kao celovitim ljudskim bićem, kad ti osjećanje i srce prorade kao i mozak, razum, i kažeš da, razumeo sam. Srbin kad kaže razumeo sam, to ne misli da spakovao sam 2 i 2, 4. Razumeo sam, osjetio sam, doživeo sam, shvatio sam. To pre znači. Nešto što nadilazi razum. Zato odricati se, kako Lompar kaže, duh samoporicanja prihvati. Odricati se od sebe, od svoga talenta, od svoga zavičaja. Ne znači odricati se od sebe kao ljudskog bića, nego se znači odricati se i od onoga ko te je nadahnuo, ko te je darovao. S kim si stvarao? Tolstoj je stvarao sa Duhom Svetim, služio. Ali džaba, njegov mali razum je presudio da Duh Sveti ne postoji, da ne postoji bezgrešno začeće, da trojica, da, ja verujem u Boga, kaže, ali vam ne mogu u ispovesti reći o tome ništa određenije. Kakav je to Bog? Pa da, to je religiozan način na koji se i nama potura religija. Samo da nije vera. Jer već razlika u reči govori da je religioznost nešto, verujem, da, ja verujem u nešto. Verujem u ideje, u idole, u ideale, verujem u babske priče, verujem u komunizam, verujem u kapitalizam, verujem u, ne znam ni ja u šta, u automobile, ovo, ali u konkretnog, ličnog, živog, sabornog Boga, ja ne verujem. To kaže renesansa na kraju svoga puta u grofu Tolstoja. Ali je rečeno i ovako, ko huli na Boga Oca, oprostit će se. Ko huli na Boga Sina, oprostit će se. Ali ko huli na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti. Tolstoj je sva svoja dela odbacio. A ona jesu proizvod Duha Svetoga, nadahnuća, otuda genije, otuda nadahnuća. Jezik čuva ono što mi pokušamo da izbacimo, da sve prihvatimo kao naše sopstvene. On je odbacio i Ratimir i Anu Kareninu sve. Zar to nije hula na neki način na Duha Svetoga? Ali mi nismo tu da presuđujemo Tolstoja. Mi smo tu samo da pokažemo kolika je drama i tragedija najvećih ruskih ljudi u odnosu prema crkvi. Ne prema Svetom pismu. Jer Tolstojevci upravo propovedaju Sveto pismo i evanđelje. Šta rade protestanti drugo nego samo idu i pričaju o Svetom pismu? Nemaju crkvu, nemaju zajednicu, nemaju mistiku, nemaju tajnu. Takvo nešto ne postoji. Svete tajne, to je za Tolstoja.
katastrofa. Ko za najbanalnijeg ateista? Čovek koji je darovan bio. Zašto ovo pričam? Zato što je Tolstoj kad je odbacio sva svoja dela, duh živi gde hoće i duh se ne odriče tek tako. Duh ne odlazi tek tako. Duh diše gde hoće, živi gde hoće. Disati, živeti. Je li živ? Diše. To su sinonimi. Mi ne shvatamo vezu vazduha, pluća, ne shvatamo materializam crkvenosti koji je u nama. Telo naše crkveno. Duhovno, duševno. Nadahne duh. Spirit. Inspiracija. Čak i latinu. Samo što je tamo spiritualizacija dobijanja alkohola i nekih drugih stvari. U nadahnuću toga nema. Nadahnuće uvek ostaje čisto dah, duh, vazduh. Nema dodatnih elementa. Nema droge pa se ja nacepam pa se spiritualizujem. Zato ne znam zašto koriste naši uopšte reč inspiracija. Zašto ne koriste običnu našu reč nadahnuće? Zašto koriste reč religija? Zašto ne koriste običnu reč vera? Dostojevski je bio veren. Verovao je, bio je veren. Bio je stamen u... Ništa nije poštovao. Nije bilo zakona. Tolstoj je pokušavao sve, evo imate u ispovesti. I pokušao sam još jednom da uđem u crkvu, da poverujem u sve to. Jer u 18. godini on već izgubio veru, pravu, ali je postao religiozan. Zapamtite, religiozan, verujem ja u Boga nekakvoga, nešto postoji, nešto neodređeno, nejasno. A opet tajnu ne priznaje. A ovde sve što je određeno u stvari između crkve i nas i našeg odnosa je ličnostnog karaktera. Sabornog, zajedničkog, slobodno jedinstvo u ljubavi, tako je Aleksej Komjakov, veliki ruski mislac i pesnik i historiograf. Jednostavno to je bilo vreme ruske renesanse. Tada su postojali, da tako kažem, taj leonardovski duh u mnogo Rusa je progovorio. Svi su oni bili sve nadareni, talentom, kao i Pavle Florenski, poslednji izdanak, sveštenik. Sveštenik Pavle Florenski, pesnik. Sveštenik Pavle Florenski, filosof. Sveštenik Pavle Florenski, teolog. Pojam crkve u Svetom pismu piše na 3. godini, znači Bogoslovskog fakulteta. Savršeno delo koje nema presedana u modernoj. Nema uopšte poređenja u modernoj teološkoj literaturi. Matematičar, fizičar, otkrivalac novih, da tako kažem, konkretnih stvari. Nekakav jod bio tamo kad su ga zatvorili konačno. Jer je Pavle Florenski, a to je ta doslednost koju je Dostojevski imao. Bez obzira na kocku, na žene, na nesrećan život, pakleni život. Tolstoj sve imao u redu, ali džaba. Ostao ovdje, zarobljen svojim sopstvenim umom, svojim sopstvenim ja, necelovitom ljudskom biću. Pavle Florenski je, ajde da ispričam i tu digresiju, nije, to je veliki um, veliki uopšte mislac, estetičar, filozof, šta god hoćete. 37. godine dolazi, znači, onaj iz državnog vrha KGB-ovac, pošto on radio u institutu za fiziku, kao veliki matematičar i fizičar. I u mantiji, znači 36. ili 7. ne znam, uopšte datume uzimajte vrlo uslovno kad ja govorim, ja to sve zaboravljam, slabo pamet. I čovek mu kaže, na ulazu u institutu za fiziku, vi, gospodine Pavle Florenski, sa patronimom, ne znam koji je, jer Rusi se obavezno sa očevi ne stavljavaju. Nikako nema ono, Vladimire ili Medenice, gde se negde obavezno očevi. To kod nas nije običaj, pa je možda naš put malo i teži, ka vraćanju samom sebi. Jednostavno ono što možeš da naglasiš u svakom trenutku, ti negde odstranjuješ i onda je čitav taj povratak bludnog sina, očeva, predsima zavičaju malo otežan, jer je u toj svakodnevnoj, kako kažu ovi komunikaciju, stvari svakodnevno opštenju se obraćanju, izbačena ta sama neposredna veza, koja je mimo tebe, jedna navika, jedna konvencija, da tako kažem, spasavajuće bilo, kao jezik. Kad bi malo upotrebljavalo, a to je posebna tema, reč vera umjesto reči religija više, ili reč osjećanje umjesto reči emocija, mi bismo se nesvesno vratili sami sebi, nesvesno dobili smisao svog sopstvenog bića preko jezika, koga nismo mi izgradili, već smo ga nasledili
Od naših predaka, hiljade i hiljade, ne zna se koliko, predaka je radilo na tome da nam prenese određeni jezik, određenu misao kroz jezik, određena slova, jer kako kaže taj Pavle Florenski, slovo je malo umetničko delo, reč nešto veća, nisu to besmisleni znaci za upotrebu nam, obični smrtnici, da mi pišemo neke poruke, ne pišemo nego udaramo kuće, ali mi ne znamo da pišemo. To je nekad bilo, kad smo Željko i ja išli u školu, tanka, debela, kosa, prava, pa ispišeš slov, onom dečijom rukom, onako olindran, Keva i Čale te olindraju do glave, pošalju te u školu, a učiteljica, tanka, debela, kosa, prava, jer reč je malo umetničko delo, koje su ti preci ostavili slovo i ti ga izgrađuješ ponovo u sve. I ruka, delo i misao, slovo, svrha tvog života kroz slovo. Ovi kažu, ma nebitno, relativnice, daj to bilo. Kaka će reći? I onda emocije umjesto osjećanja. Taj Pavle Florenski je primjer. Lepo krsti, sveštenik. I u mantiji u Institut za fiziku. Vi, Pavle Florenski, možete postati prvi naučnik SSR-a. Ako skinete mantiju. Ili znate šta vam sledi. Pavle Florenski je znao šta mu sledi. Došao je sutradan u mantiju u Institut za fiziku. Pravac Sibir, Tihi okean, tamo neki logori na japanskoj obali, japanskog mora. I tamo je čak uspeo. Kad sam bio u Moskvi za štitnu žlijezdu sa likom sveštenika Pavla Florenskog u mantiji, lek za štitnu, ovu tiroidnu štitnu žlijezdu. Znači, to je to neodricanje. Dostojevski se također nikada nije odrekao. Ali Dostojevski je imao, da tako kažem, dar. Odabran je bio od Duha Svetog, ali opet je sloboda ta koja presuđuje. Dostojevskom je nešto omogućilo da otvori oči posle svoje socijalne delatnosti, kad je u krugu Petraševskog uhapšen i osuđen za to što širi revolucionarne ideje, nekakve letke su pripremili protiv cara monarhije, osuđen na smrt. Romani Dostojevskog i priče Dostojevskog su dvostruke, spoj onostranog i obostranog, spoj zemaljskog i onog s one strane. Dostojevski je video svet onako kako niko drugi pre njega taj svet nije video, jer ga je video i s one strane. A kako? A evo ovako, osuđen na smrt i izveden pred streljački stroj. Fjodor Mihajlović Dostojevski. Po Belinskome rodio se novi Gogol. Gogol je pojam bio za rusku književnost. Puškin i Gogol, naravno. Rodio se novi Gogol roman, taj bedni ljudi, loš prevod, bedni na ruskom znači siroman, sirotan, a ne bedni. Kod nas je to dobilo taj pogrdni smisao, bedni, i duhovna i moralna beda, ne samo u smislu, da tako kažem, čoveka bačenog na marginu, sirotana, nekoga koga život ne mazi, i s kojim treba podeliti nešto, sažaliti se, nešto udeliti. Dostojevski je bio takav čovjek. Ali eto, pomislio u jednom trenutku da može nekom akcijom revolucionarnom da promeni neku stvar pred streljački stroj. Bubnjevi, šta sve tu sledi? Sveštenik ispod. Poslednja, sveštenik se povlači, natačinje mu vreću na glavu. Komanda, puške na gotovo. Šta je mogao da misli tada Dostojevski ispod te vreće u tome mraku? Šta je video kad je već prilazio, kako kaže Lav Šestov, jedan veliki ruski mislac, Jevrejin poreklom, ali porušen. To se retko dešava u Rusiji, imate nekoliko tih mislaca koji su primili pravoslavlje i dali svoj doprinos. Šta je mogao, kaže, šta je video tada Fjodor Mihajlović Dostojevski kad se anđeo smrti već približio sa 1000 očiju. I već je čuo lepet njegovih krila i samo što nije odjeknuo pucanj, dolazi drugi. Ne carevi zaslanik, jer sve je to bila farsa. Da se car pokaže kao neka, ali i car je oruđa. Svi smo mi u oruđa ipak u rukama nekih drugih sila. Dolazi drugi anđeo čuvar
Ideja anđela čuvara, to nije ispitano uopšte kod Dostojevskog, se neprestano ponavlja kroz neke njegove likove. Jedan od tih likova, anđela čuvara, anđela spasioca, koji dolazi da u posljednjem trenutku na neki način privoli junaka na put povratka, put pokajanja je Porfirije Petrović iz zločina i spasa. To nije uopšte čovjek iz ovoga sveta. Jer kad uzmete u analizu Porfirija Petrovića, vi vidite da taj sve zna. Ko sve zna nego onaj koji ima 1000 očiju, onaj koji dolazi s one strane. Taj anđeo je dodir smrti, dodir one strane. I Fjodor Dostojevski više nikada nije mogao svet da posmatra na način kako je ga je grof Tolstoj posmatrao, kako su ga posmatrali svi oni koji se bave vivisekcijom, analizom, razlaganjem čovjekovih moći i tako dalje. On je mogao svet i čovjeka da posmatra vrlo čudnim očima. To je bio dar Duha Sveta. To je bio božanski dar, božanski izbor koji je Fjodor Dostojevski dosledno sproveo kroz ceo svoj kockarski, preljubni, ne zna se kakav život. A Tolstoj uništio i odrekao se svog dara i negirao Boga, i negirao crkvu, i negirao Trojicu, sve živo negirao što dolazi s one strane, zahvaljujući toj svojoj jednodimenzionalnosti. Neosjećanju. Kod Dostojevskog je to počelo ovako, u njegovoj zreloj fazi. Sad tek dolazimo na pravu temu. Sad se bliže kraj. Kao što znate, u uvodu je ono najvažnije u svakoj priči. Ostalo je vaš posao. Ali da ga započne. Izlazi Fjodor Dostojevski sa robije, još 4 godine, znači provodi u Sibiru, bez prava da se dopisuje, da bilo kome piše, znači ukupno 8 godina, pomilovani, poslednji taj konjanik objavljuje pomilovanje. Objavljuje pomilovanje, car ga su da oprašta Fjodorom. Čitao je samo Bibliju i naravno za sve zatvorenike postoji crkva. Kao u zločinu i kazni, to je kod nas tek sad uvedeno, da ovi mogu javno da odu, da se ispovede, da porazgovaraju koliko sveštenik uopšte ima volju da bude sveštenik, da bude onaj koji treba da primi ispovest, pokajanje i svu libež grešnika koji se kaje. Upravo onako i to na onaj način kako je Hristos primio na krstu pokajanje razbojnika. Jer razbojnik, to mi isto tako shvatamo, razbojnik, ako bude vremena, ispričat ću vam Tolstojevu priču, koja negira ceo njegov put na neki način, o razbojniku i o njegovom prevratu. Pokajao sam se, još koliko danas bit će sad na moralu. Vreme ništa ne znači. I Dostojevski je to znao. Čitav njegov nikakav život, bedan život, ali je Bogme kao i ovo biblijski dobijao sa svih strana satanine udarce. Epilepsija, bolest, stravični, gubici, materijalni, manje važno, gubici u porodici, najmiliji. Prva žena umire, ali nešto umire prva žena, nego od druge voljene žene umiru 2 dece. Mi smo to zaboravili, ne znamo šta znači. Kad umre dete, srećni smo, srećković, a sažaljevati ne znamo. Zaboravili smo i to. Ne možemo sačustvovati, rasaborili smo se. Ništa nam ne znači. Dostojevski je pročitao neku strašnu stvar u novinama, on je od toga pravio dramu. Antičku dramu, antičku tragediju, priča jeziva. To su radili ruski pisci. Zavirivali u kontejnere, gledali tamo, da ono s pacovima, metaboliše hranu, uzima nešto jadno. Toga niko ovde ne zarezuje. Niko ne šljivi od naših velikih pisaca. Zato što su odrođeni. Oni ne pišu našim jezikom. Oni ne pišu o svome zavičaju koji je sada na ovim granama na kome jeste. Oni pišu pod uticajem ideologija tuđih, pod finansijskim pomoćima tih tuđih ideologija, ustanova, instituta. Sve su to besmislice na neki način. Trebao bi taj neki pisac da kaže, dok ne vidim ljudsko biće, ljudsku bedu i muku i jad, dok to ne pokušam da opišem, ne opisati, nismo mi darovani da opišemo, ali smo darovani, kao i svaki čovjek, osjećanje, da osjetimo. Ali kad koristimo reč emocija, mi ne znamo šta je to. Mi ne znamo uopšte da osjećanje u sebi
krije dodir, blizinu, osjeti, dodirni, budi s njim. Tada bi možda vidjeli, kad bi se vratili svom jeziku, možda bi vidjeli tu bedu koja nas okružuje. I možda bismo i dobili to sažaljenje i način da pomognemo ne toliko tom jadniku, koliko sebi, da se vratimo tomu. Dostojevski počinje svoju novu fazu u pisanju romanom Zapisi iz mrtvog doma. To je njegov život na rodbini. Da ne pričamo o idejnoj strani romana. Samo ću njegov kraj navesti, koji potvrđuje ovo sve što sam govorio. Novo viđenje, novo staro. Samo se vratimo malo u detinjstvo, vidjet ćemo mnogo toga staro, što bi danas bilo novo i revolucionarno, ali nama, da tako kažem, pomažući, nama otkrivajući. Kaže on na kraju, i treba, kaže, ovo otvoreno reći, ne uzimajte me za reč, parafrazirajte. Ti ljudi su bili neobičan svijet, misli na zatvorenike. Može se čak reći da su to najsnažniji, najdarovitiji ljudi u čitavom narodu našem. Pazite taj pogled. Ko od nas zarezuje bilo koga ko je nešto prekršio, neki zakon, otišao u zatvor i tamo truli? Niko, jer mi smo ispravni građani. A on je zločinac, prestupnik, zlikovac. Zaslužio to po rimskom pravu. Veritas, koja je postala istina, ova vera, ali tamo strogo u pravnom značenju. Aha, dokazali smo ili smo oborili. I mi presuđujemo. Nema tu. Ono zaklinjanje na Bibliji, ono su samo fore i to su besmislice. Ovdje je sasvim druga priča. Kaže, to su najdarovitiji i najsnažniji ljudi. I trunu tamo. Ko je za to kriv? To je pitanje koje otvara sasvim drugi pogled. Da je to normalno da su oni krivi, pa ne bih ni postavio to pitanje. Ko je za to kriv? Svi mi koji u udobnim foteljama blejimo, je li tako? Ili možda samo oni. Možda i mi učestvujemo u toj sveopštoj krivici zbog koje oni ispaštaju, ti pojedinačni zločini, koji iz raznoraznih razloga nisu izdržali teret i breme života. A mi, ko smo mi? Možda smo samo slabici, bednici, nesposobni da uđemo u život punom snagom. I onda licemerno, ili već ne znam nija kako, prosto sa sladostrašćem posmatramo sve te koji su umjesto nas sveti. Rusi imaju jednu ustanovu, koja je ispraćaj zatvorenika, bilo, sad vjerojatno to tamo nema. Bilo nekad u toj carskoj Rusiji. Bilo nekad. Ispraćaj zatvorenika, izlaze ti dobri ljudi, dobri ko mi ovako. Sedimo kući, uživamo u televiziji, u komforu, sve se maltene dešava mimo nas. Mi bez krivice, mi bez odgovornosti, mi potpuno van svega. Ne dodiruj me, ništa, nemam ja s tim ništa, ja sam nevin. Dostojevski gleda s druge strane, vidi krivicu svima, svi su krivi za sve i svi su odgovorni za sve. Kod ruskog naroda imate tu ustanovu izlaska i to imate u filmu Nikite Mihalkova, Sibirski berberi, kada oni trupaju prema paklu Sibira u logore. A vidjeli smo već kako jedan i zbog čega strada. Jedan od tih koji ide i koji je tamo za uredne građane, uredne podanike carske, jedini kriv. Naprotiv, za Dostojevskog je on najsnažniji i najdarovitiji čovjek koji sada ide na robiju da ispašta, a mi ne vidimo. Ne, naprotiv su. To je to drugo viđenje. To je to drugo viđenje od koga počinju romani Dostojevskog. I tu više ne mogu pričati. Da ispričamo o Tolstoju, još jednu par pričica, prepričam na brzinu, da se pokaže koliko je nemoguće pobeći od svoje sudbine, ali sudbina nije ono što si ti sam ili što ti se spolja nametne. Sudbina je prvobitna odluka da nešto učiniš za Boga ili protiv Boga. Posle toga sve ide svojim putem i onda mi to nazivamo sudbinom. Ali sudbina se kosi sa učenjem pravoslavne crkve.
sa pravoslavnim učenjem. Sudbina ne postoji u našoj terminologiji uopšte pravoslavno. Jer je čovjek stvoren kao slobodno biće. Sam je odgovoran za svoje postupke. I sam treba da ih sagleda. I tu odgovornost i veličinu svoje grešnosti i svoga učešća u zločinima ovih osuđenika. Sećate se te scene? Kad narod prilazi, malte ne, kaje se, moli oproštaj od zatvorenika. Svestan narod, na onaj način o kome sam govorio na početku, svestan narod osjeća duboko krivicu sopstvenu za patnje i krivice ovi koji odlaze. To je taj drugi narod, to je to drugo. Tolstoj nije imao tu. On je sve što je mogao racionalno da uništio. Međutim, on je imao jednu zdravu ideju, povratka selu, povratka, poprošćavanja. On je to zvao pojednostavljivanje, poprošćavanje. Da bude što prosti, civilizacija mu se gadila. Civilizacija, kao ovo što mi danas živimo. Pa zar su, kaže Leontjev, svi ti Aleksandri Makedonski, ne znam ni ja, svi ti heroji srednjevekovna ginuli i gradili svoja velika dela samo da bi bedni buržoa uživao u svoj, imam poslugu, imam slugu. Zar je to zato? Pa nije to zato. Nije to, ima veći i dublji smisl. I na to nas jedino još umetnost opominje. Jedino umetnost, čak i ove velike nadarene ljude, mimo sve njihove volje opominje. Trojicu je prezirao, ali o trojici je najlepšu priču napisao. Lav Nikolajević Tolstoj. Posle svog, da tako kažem, otpadništa od crkve. Otpadao je sam, nije ga crkva isterala. To je Sinod potpisao jedan ukaz da crkva ga nije isterala. On je sam sebe odvojio crkve. Od sabornog ruskog peva i dužnog. Od naroda bogonosca. Zameraju Dostojevskom priču o narodu bogonoscu. Kako je to ruski narod bogonosca? A izveli tamo najkrvaviju revoluciju. Ma ko te pita, zna se kako se izvode revolucije. 10-15 ljudi, zaverenici naprave nešto. I onda narod tu šta? A narod je bogonosac ruski. To pokazuje upravo slika iz filma Andreja Rubljova, gde narod nosi svog Hrista u snegu razapetog. Ja nikad nisam čuo da je neko nekada od sveštenih lica, od teologa rekao, evo vidi jeres Rusi kako je. Prikazuje tamo, naprotiv, svi su osjetili duboku istinu tog prikaza. Pa to jeste zavičaj. Hrist i jeste tamo gde ti je zavičaj. Ako nemaš zavičaja, nemaš ni Hrista. Ništa nemaš ako nije to ta priroda. Ako nije to trojično jedinstvo prirode, kosmosa, Boga i čoveka. Nemaš veliko umetničko delo ako nemaš trojedini subjekat stvaranja. Nemaš i to se neprestano pokazuje i dokazuje. Samo onaj koji je živeo i znao da opiše drvo, znao da ga podigne na visinu onoga koga uči drveta uzora, taj je veliki umetnik. Samo onaj koji je disao sa Duhom Svetim, taj je veliki umetnik. A ono ljudsko u njemu, to je možda samo bilo provodnik i prirodnog vetra, prirodnog sila i Duha Svetog. Duha nadahnjujuća, duha onostranog koji ti otvara oči. Znate, kad Puškin piše svoju poemu Ruslan i Ljudmila, pa nije to uopšte slučajno da govori o hrastu. Car drvo, hrast. Ne pojavljuje se slučajno hrast na ikoni Svete Trojice iznad srednjeg anđela koji treba da predstavlja Boga Oca. Mogao je da zanemari Rubljev priču o mavrijskom hrastu. Mogao, ali nije. Kao što je zanemario Avrama i Saru. Jer nisu ni potrebni Avram i Sara. Mi smo tu prisutni kao njihova zamena. Avram i Sara koji gostoprimlje Avramovo u stvari otvaruju, primaju 3 putnika, to su u stvari 3 anđela. On njih nema na toj slici. Na mnogim ikonama Svete Trojice postoje Avram i Sara, mali onak, ali hrast nije izbačen. Mogao je da izbači. Nije izbacio hrast. Car drvo. Pamti. Dugo živi na ovim našim prostorima, dugovečan. Dugovečan. Imamo slučajeve iz naše skorašnje istorije. Hrast je crkva za vreme paganizma, mongolskog ropstva u Rusiji i turskog ropstva u Srbiji.
Pod hrastom se vršila liturgija, imenovanje, krštenje, venčanje. Nije hrast pagansko tako drvo, pa neke babe i dede bajaju oko njega, nešto stavljaju, neke želje, da im se ispune, ne znam ni ja nešto. Puškinu upravo hrast govori. Onaj temelj prirode koji najviše pamti, najdugovečniji. A u ime hrasta govori mačak učenik. A Puškin leži, normalno, šta će? Leži pod hrastom i uživa u prirodi, u darovima prirode. Jer priroda ništa nije drugo do materializovani duh. Priroda je tvorevina Božja. I u njoj se Bog osjeća kao, da tako kažem, i u ovim ljudski podignuti hramovima. Bog živi gde hoće, trojični Bog pogotovo. Ovaj jedan Bog, svemogući, jedno lice, ja, to nije naša verska tradicija. To je religiozna tradicija. To je religiozna. Taj jedan Bog se vrlo lako prevraća u neku apstrakciju, u neku ideju, u neki ideal, u neku utopiju. Vrlo lako. I onda mi postajemo ne saborni, nego ropska, kolektivna, tako grupa. Ni životinja nam nije ravna. Životinja ne znamo ni životinja. Mi ne znamo ništa. Mi smo spremni da učimo. Mi se ponovo rađamo. Mi smo deca. Mi treba na dečiji način da osjetimo sve. Budite kao deca, jer njihove carstvo ne zna. Šta Tolstoj radi? Da skočimo Tolstoj. On piše, kad se odrekao svih svojih dela, kad je počeo sa svojim seljacima, samo rubašku nosio i kopao tamo, ne znam ni ja, prekaljivao se. Čovjek je neprestano mislio da može samo svojom voljom. Naprotiv, Dostojevski samo nešto ludovao, nikad mira, nikad ništa, beda, živa jad, ni kinte, uvek neki. Njemu plaćali 500 rublja, Tolstoju za tabak, a Dostojevskom 100 rublja. Zašto je uvek u dugu? Nama to su izdavački, što su? Ja sam izdavač. Najbolje je onaj ko ti daje džabe. A onaj ko će jeftino da uradi. Pa naravno, to je tako. To je bedna ljudska priča. I to je tako. Tolstoj dobijao sve same. To je bilo taj period poprošćavanja. Propagator ljubavi. Ma kakvo crno suprotstavljanje zlu. Taman posla. Ideolog neprotivljenja. Ima to svojih osnova u zavetu. Da li u crkvi ima, to je druga priča. I da li u zavetu kad se kao celina tumači ili u zavetu kad se uzimaju samo delovi, kako to protestanti svih vrsta vole da rade. Da li da oprostim bratu svom 7 puta? Do 7 puta 70. Ako te neko udari po jedno, okrenimo drugo. Tolstoj je tu shvatio da je ideja ljubavi ono biti, da neprotivljenje zlu je u stvari ona suština. Tako je odbacivao on i darvinizam, što je bilo onako prilično, sada je to problem ponovo. Jer kaže, tamo gde se pominje borba, tu ničega ljudskog ne može biti. Tu ničega uzvičenog, ničega ličnosnog ne može biti. A šta darvinizam pominje nego borbu za opstanak, nagon za samodržanjem, održanjem vrste protiv druge vrste. Tako se u rasnim teorijama razvija taj darvinizam. Tolstoj je to sve odbacivao. Vatra se ne gasi vatrom, naprotiv rasplamseva se. Zlo se ne gasi zlom. A on je smatrao zlom svako nasilno ili pomoću oružja suprotstavljeno bilo kome. I pazite jednu stvar, to učenje se čak primilo. Primilo se gde? Upravo tamo gde mu je na neki način i poreklo. Ne u hrišćanskoj Rusiji, ne u hrišćanskim zemljama, nego u Indiji. Vi morate znati da je Mahatma Gandhi Tolstojevac. On je izveo svoju revoluciju neprotivljenjem zlu. Sve je odjednom stalo, ali oni su druga priča. Azijati su druga priča. Oni na razne načine mogu. Ali naša priča, koji smo pritisnuti od jednih i od drugih i od trećih i od četvrtih, od svih ovih koji bi da nam uzmu dušu, Tolstoje učenje o neprotivljenju je sasvim, rekao bih, necrpeno. Jer čak i u ruskoj tradiciji, u bici na Kulikovom polju, sveti Sergije Radonješki izvodi, odnosno daje vojsci ruskog 2 monaha koji ginu u borbi sa katolicima. Ideal monaha ratnika, nasuprot Tolstojevoj teoriji o neprotivljenju zlu, je branio Ivan Iljič.
jedan od velikih ruskih filozofa, i on ima knjigu o suprotstavljanju zlu silom, upravo okrenutu protiv utopije grofa Tolstoja. Utopije. Jer Rusija je vrlo blizu tu, zato što je priroda hrišćanstva takva, prava priroda, da može da oprosti, da može da da, često je naivno. A to već nije hrišćanstvo. Kako je Vladeta Jelotić voleo da ističe, pa i ovdje stavite, da, budite kao deca, kako kaže, kao golubovi, a mudri kao zmije. To je punoća hrišćanstva, na neki način. Ovog zemaljsko-nebeskog je ovo hrišćanstvo, kao i naša crkva, je zemaljsko-nebesko. Nije to ideal neki nebeski. Sad mi se podastremo svim. Imamo mi dosta od toga nebeskog u zemaljskom ponašanju. Da nismo takvi, ne bi imali ni dušu. Ali to košta i treba se odrediti. Za monaha ratnik treba biti spreman braniti svoje. Ali ako si već prodao, ako nemaš počvu, ako je zemlja kupljena, ako zemlje nema, pa možda onda Tolstojevo neprotivljenje izvuka posljednji izraz samoubistva. Prihvatljiva, sasvim religija za nas. Mi treba da znamo da mi živimo u okruženju zveri. Iako, da se ne izrazim tako grubo, u okruženju tuđi, u okruženju drugih, u okruženju ovog 2 i 2 su 4, interesa koji je već preračunao, to zovu geopolitikom, geostrategiju, ne znam, koji je već preračunao gde treba da se uklopi ovaj deo, na kome neki ludi Rusi žive i piju i baš ih briga za onu zemlju. Što Maslin reče ovdje, jao, kaže, kod nas sve obrađeno, sve njiva do njiva, a kod nas obrađena njiva, pa ideš 10 km nigde ništa. Pa što mora da bude obrađeno? Pa ne mora. Pa zar sve mora da bude prerađeno? Tako protestanti misle. Sve mora biti prerađeno, preobraženo bez Boga, uz njihovo tumačenje Svetog pisma, kao što je Tolstoj radio. Bez saglasnosti svih elemenata koji učestvuju u punoći življenja, prirode, čoveka i Boga. To je crkva. Bez te saglasnosti odlučivati šta gde treba da bude, to je besmisleno. Kao što je taj Bog opak, svemogući jedan koji rukovodi i tretira nas kao oruđa za svoje neke ciljeve, to bi bio recimo Hegelov svetski duh. Tako je opaka i čisto ljudska samovolja. Pa negde određuje nešto, negde određuje 2 i 2, 4, ne treba šuma, ne treba priroda, preori sve. Sve obradi. Ma koje? Zašto? Zbog čega? Koji je smisao svega toga? Tolstoj je napisao jednu pričicu u tom svom seljačkom periodu, kad je već se odrekao i crkve i svega, koja upravo potvrđuje, jer pazite, on je svoje priče iz Nove azbuke pisao kao bukvar za svoje seljake. Znači, to mora biti nešto gde je izražena suština života, i to ne simbolički, nego sama bit života kao da ti progovara. Ima jedna priča 3 isposnika, još ću vam nju ispričati i završit ću. Mada ima, mislim, voleo bi ja da vam ispričam i ovo neprotivljenje zlu, kako Tolstoj, veliki umetnik, pokazuje u jednoj priči, ne znam joj ime, nisam mogao da je nađem, čitao sam je kao student. I nikad uvek na brzinu tako pokušavam pred neku priču koja je vezana za Tolstoja da nađem tu priču. O jednom ubici koji ide i ubija, kolje, sve koga sretne, kolje. Ali svaki koga ubije ubica je pokušao da se odupre da nešto. Ali ubica je jači, jer ubica otelotvorava samo zlo. Poslednji slučaj opisuje, sad upada jedna međuigra, neka mala fabula sa strane, neka staroverka ili nešto je žena, nekog potpuno drugog tipa od nas, obični ljudi koji smo spremni na borbu, na odbranu. Drugog tipa. Naravno, zakači je negde ubica u nekoj situaciji, to se već ne znam, kreće na nju da je jedina koja ne pruža ruke, nego prekrsti ruke i primi, naravno, i zakači. Ubica se nije odmah preobrazio kao u lošim filmovima, šta je ovo u smislu to, ovo sasvim nešto drugo, nenaviknuto. Instinktivno, maltene, u stvari ne instinktivno, đavolski ubija i kolje, sve koji mu se suprostavlja. Ova pruža ruke prema sebi, ubica je naravno ubija psihološki, sasvim opravdano, ali posle kreće. Posle u njemu kreće neprotivljenje zlu po Tolstoju, u stvari mogućnost da se i onaj drugi na neki način oplemeni,
vaskrsne u svojoj ljudskoj prirodi. Ali nije to ta priča. Priča je o trojici. 3 isposnika. Obilazi vladika, severni tamo vladika, svoju parohiju. Dečicu svoju da obiđem, jednom godišnje krenu. Više putuje brodom, jer to su jezera, to su reke. Severna Rusija, koji Finska zemlja, 1000 jezera, još i oni veliki Ladoga, on je krene on brodom i prolaze pored nekog ostrvceta. I pita on kapetana, ima li koga na ovom ostrvcetu? A kapetan, pa da, eno upravo ima, kaže, 3 neka starca, tu se mole nešto sami. Kaže, odlično, da obiđem ja dečicu tu moju. I krene vladika na čamcu, na plićak je bio, morao da se iskrca, sve normalno ide, vladika stoji, a 3 starčića stoje onako prilično komičnog izgleda, jedan onako najviši mrk prilično, u sredini drže se za ruke, jedan mali gleda na sve strane, drže se za ruke i oduševljeni prilazi vladiko. Pa šta vi, dečice, tu radite? Pa kaže, vladiko, spasavamo se. Pa kako se vi to spasavate, dečice? Pa molimo se, kaže. A kako se vi to, dečice, molite? Pa evo ovako, trojico vas spasi, trojicu nas. Aha, kaže vladika, lepo je to. Ali nije to baš sasvim ispravna molitva. A kako je, vladiko, ispravna molitva? Nauči nas, molimo te. Govornica te. Nauči nas. I vladika ih nauči. Evo ovako, dečice. Oče naš, iže jesi na nebesi, da se sveti ime tvoje. I ovi lepo, odlično saznali formulu spasenja. Oče naš, iže jesi na nebesi, da se sveti ime tvoje. Vladika se pozdrave s njima, izljubiše mu ruke, krete vladika čamcem. Ovaj jedan najmanji staršić voleo da zvera tako ptice prirode, okrenu se, odvuče pažnje ove dvojice. Zaboravili smo, vladiko, kako su prekinuli za dvoje. Vrati se, vladika, zaboravili smo, nauči nas. Oče naš koji jesi, na nebesi, da se sveti. Ponavljaju, oni idu srećni, uhvaćeni za ruke, njih trojice. Uhvaćen, vladika došao do broda, krenu u brod, kapetan, nešto nam se približava. Sad to stoji majstor, genijalan, kao neki brzi čamac, prilaze 3 starčića, vladiko, nauči nas, zaboravi smo, opet se neko zablani na obale, krenu, zaboraviše, vladiko, nauči nas, zaboravi. Dolaze na brod, naravno, oni su išli po vodu, oni su već bili spaseni. Sva ona čuda u koja Tolstoj nije verovao, koji je svojim razumom bacio, potvrdio je svojim umetničkim talentom, koga se odricao. Umetnički talent ga je osporavao, umetnost je iznad istine. Svakog 2 i 2 4 umetnost imamo da ne bi umrli od istine, da bi živeli za život večni. Zato postoji umetnost. Zato postoji odgovornost velikog umetnika. Da li ga imamo danas? Bilo gde u svijetu. Da li se sve to raspalo? To je posebno pitanje. Ne treba mi o tome da mislimo. Mi imamo one koji su služili u 19. i 20. proverene vrednosti, proverene velikane, pre svega Crnjanskog, Andrića, Milovana Glišića, Sivu Matavuća. Čitajmo o njih. Ne trošimo mnogo vreme na novotarije i ovo što sablažnjava preko televizije. Mnoge nagrade, 500 nagrada u Srbiji. Maltene svaki koji se dohvati per u onoj prezrenoj socijalističkoj Jugoslaviji. Nije bilo više pisano. Danas ih jedan grad ima pisano. Grad, kako recimo da kažemo, tipa Rume, 30.000 stanovnika. Ali nema baš 500, ali ima dobar grad. Besmisleno. Uhvatimo se mi toga. Pokušajmo da se vratimo, otvorit će nam se, daće nam. Zakrečila čula, zakrečio mod, učinit će nam se neprobojno, ali breme je moje lako. Sledimo obećanje, budimo malo dosledni, malo istrajni, vratimo se u biblioteku, vratimo se tamo gde su pohranjena ta dela koja nam otvaraju slobodu našu i osjećanje za drugog čovjeka. Nikakva tolerancija i priče, glupe, mehaničke. Ma pustite to. Tu je Tolstoj bio sasvim u pravu, prezirao je do kraja svaku školu. Svaku školu jer je video šta se u školi u stvari radi. Tuđi jezik, ubijanje sopstvenih jezika.
Mi imamo svoju pravu školu i ako smo profesori u svojoj pravoj školi, onda nam je cilj obrazovanje. A ne samo znanje, pre svega obrazovanje, obraz i podobje, sticanje ovoga, što je zamena za moralni lik naš, obraz, i što je slika i prilika, obraz i podobje Božje. Što je lik, ličnost, to vraća samo velika umetnost koja je naravno vezana za crkvu, vezana za veru, vezana za ideju vaskrsenja, vezana za večnu pamćenje, vezana za grob, za sahranu, za pretka, sahraniti, sačuvati, ne baciti u zemlju, odvojiti od sebe, sačuvati, biti zajedno s mrtvim, s precima, sa jezikom svojim. 950 godina služili preci slovu i slovo služilo njim i onda došli mi internacionalisti. Ma to je sve jedno. Nema to je. Piši latinicu, piši. Pa daj neka neki drugi pišu cirilicom što pišu latinicu. Taman posle. Odakle oni to znaju? Drugi simbolički sistem. Drugo sve, slovo drugačije, oblik drugačiji. Pa nisu pali s talana. Pišu onim i to nije sve jedna te ista latinica. Svaka latinica je kod njih različita, kuke, verige, neke, ona španska, ona ne znam ja kakva, turska. Svaka različita, svako slovo nosi nešto od dubine trojične, kao kod nas od A do Š, trojica u početku, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin, slovo A. Iz beskonačnosti se spuštaju trojica na zemlju i to po dogmatu, sveštenik je tu u ime Oca i Sina i Svetoga Duha koji od Oca ishodi i preko Sina prelazi na sva druga slova i ide do slova Š. Trojica ukopani u zemlju, u zavičaj, uz našu pomoć dižu nas same. Slovo Š, šuma, rast koji Puškinu priča, preko Mačka učenog, aha, i tamo sam bio, i med sam pio, i slušao Mačka učenog koji je išao po hrastu, zlatnoj rani, sve u krug, i kada je na levo išao, pesmu je pevao, a kada je na desno išao, bajke mi je pričao, tamo je ruski duh, tam Rusiju pahne, to je čuveni stih, tam ruski duh. Tako i mi Srbi, po uzoru na velike pise moramo živjeti. I Tolstoj je mogao to u svojoj otpadništvu da poštuje do kraja. U pričici maloj pokazuje koliko je ništavno i koliko je sve besmisleno. Jer zamislite vi sada da se napiše takva priča tolstojevskim jezikom, u kome ne učestvuje vera, istina i duh sve, to bi bilo besmisleno. To ne bi postojalo, ali je nešto svojim seljacima pisao. I šta reče vladika na kraju? Kad ovi dođoše po vodi gazeći kao brzi čamac, stigoše brod, spaseni već. Vladika shvatio. Nauči nas, vladiko. I ta divna dečja želja, dete već spaseno, ali nauči me, voli, živi, raznovrsni, bogati svijet, divni svijet. Ostati dete u divnom, raznovrsnom svijetu, a to je nešto najveće. Ali ovi, nauči nas, vladiko. Zaboravi. Nemam ja šta vas da naučim. Molite se onako kako ste. Mislim da ovo najveći uvod da sljedećeg petka se skupimo u velikoj sali kulturnog centra i da otvorimo 7. manifestaciju Dana slovenske pismenosti i kulture. Očekujem da svi vi dođete sa vašim prijateljima i da čujemo i da kažemo isto ovako umne kao što je Vladimir Medenica, a bit će tu i naš arhijerijski namesnik. Ovdje imate neke simpatične knjižnice. Nisu simpatične, to je jedna knjiga protorera Dimitrija Grigorjeva, to je jedan savremeni ruski, da tako kažem, pisac, sveštenik Dostojevski crk. I imate knjižnicu Tolstojevu ispovest, gde on pokazuje, to su jeftine knjige, ali su izuzetno značajne i korisne. Vladimir je svako čekao. Hvala ti. Bilo je lepo. Pa dobro, šta ćeš, malo sam se trudio. Oče.
Tako, pa dobro. Šta? Mora se. Drago mi je da vas upoznam. Ja sam ti iz ovih.